Ringphawon ta achiwi khamata ya pawping Ogutui fitness ngahanli changgi gi Tangkhul naw khanili sokmirani khuikami haira Assam Ringphawon angred chakshilak haira Manipur Sarkar na State University kathar shokhwai sadale Lekhyang Tor aja the Tangkhul Express wipau Ringphawon Zimik ina pamidlai pau ping maisa ina nganang romsa Bodybuilding kala fitness luiramli phaikar mathalak aina khuipo ka hai lasio solimla jajo aina solan jajoli felicitate sakmi kala sokmi rani aya ukhru district UDTWA hall le khuikami haira Solimla aina solan jajo na Maldives le rungki gichi Miss Asia kala Thailand ni rungki gichi Miss World body fitness ngahan le wachangki dakhlai na Felicitate sakmi rani ji bodybuilder association ukhru district PBA UD na makhok mida Tangkhul nagalong with President David K Shimri na khayaw sada wachanga K Shimri na kahang atam akhali khangreu hili ishi Tangkhul naw na manga kachui saya Kha ara itumi ngareu da khle hi Christmas le khangreu thahawa gachi hangda mathalak aina hapok laga masahun matang haya lo gachi hangsanga Solimla jajo aina solan jajo na hithada ngahan wachangki gachi hi itumi mai khayana kala jajo shangwi wangla mai khayang saya gachi hi hanga ngahan chili khamatha spirit aina wachang lo da Tangkhul nagalong president jina kasatsanga kala mai khaya le khaya samphangrano da sokmila miya metal samphanglaga han khungli nani wi khunukli nganing mission dale ning hakta chatlo da K Shimrena guzum sanga Lasio khani jili train samida khale Robert Lechangthem Maitai na kahang Ari Rashunda Ukhru district li train salaga national level international level le jiho gshapi BBA UD mangmana bodybuilder association Ukhru district hi 2014 kum hagupogna kala 2016 we aina national level kala international le mi jiho shon da khalaina Aruri nationally mithra khani international level le shini leida Robert Maitai na hanga Solan jajo hi junior Miss India with top 5 li la changa da hanga Miss World with all India trial le wada selection khuyairo kala Miss ka kapang hi akhana glamour song aina ngala khangayan kala akhapana aje bodybuilder Association Ukhru district na kachi ho thada fitness song aina ka kapang na kachi hangda bodybuilding le father of sports dala hoya kachi hi Robert Maitai na hangsanga ngahan le wachangki kachi solimla jajo aina solan we chongja le kashok gazang we wang fun drive la sayo 43 AC we MLA le showcasing na lupa thingmaku Ukhru MLA ram we wanala lupa thingmaku mira da hanghaira da Robert na hanga Maitai tambak liva sports ngrew laga sarkar na otpam la ngaran khamila thekhuya kha Ukhru liva chigathama le lakmana chiaina Ukhru we aina khangrew naw otpam samgaphang kachi ani we aina khareng sang saksa da phongchoka Ukhru we DC nala solimla aina solan wiwang lakhani mira da ngishi thairo ani chatna naili lak abavrip chisinra da DC na hanga chia jajo khani jili katom khamisa da kataina lupa aina ngachon mi haidalai ache ngala naw khani chatki da khalai hili saklak aina ani wiwang ka phani milaksa kachi BBA UD we advisor na hangsanga kala achi we aina hapok laga association china matai meda ot kasa hapok hawra da hanga solim la jajo aina solan jajo le sokmi rani hi UTPC we pastor reverend somi kusamoshi na thanda sokmi pomia solim la jajo na khamutuli Robert Maiteli ningshimida ana sports hi we line le chatka da kapo tharan shimkhur khipa na kha makatom salala ali Robert na mathalak aina katom miya kachi hangda gym association kala Robert li ningshitara ka phongshaka Iwa mi solimla jajo hoye ig som klen wen ne ishi chinawram tile ina kakni nangla bane kala I class 10 kad le ka ina server per reporting december me kala chi disanga puma atam ji tharan sarne idi sports bi matang le ta tam se kala ili hitawa pong ni sa lo hitawa pong ni sa khap na wa pha me re ta sarna tam sang mi chiwai ne ina try sangai la kai ne ina ani na awole ina uhangai ile ani na awona ngana ko ka sai da ani na awole ina uhangai
เจ้าตั้มจิตารันอันนี้นะมั่มยามเนี่ยไล่ปั๊มทลายนะตำโลฮิวไลน์มักปั๊มจะไปไม่แต่ข้ามไม่จีไปเนี่ยนิ่งจอดแล้วก็จับแล้วก็ปอร์ติ้งดิฉันจับปั๊มไม่จีลิสร์นะก็สวยใครนะแค่นิ่งจอดจับปั๊มจีเล่อารีแล้วก็ฮินุกุไพ่นิ่งเนี่ยฮิวราราแต่เลยดิเซมเบอร์ฮิแล้วก็อีเวนต์ในฟีเจด้าจะบัดลีทริฮัลโหลแต่สารเนี่ยสารหังมีก็เลยจีกุมจีสารดิเซมเบอร์ลีเคลจีอินักจังก็ว่าชิมขุดลีแล้วก็มาทาลาไงนะจิลิตาสังโฆตาหังไงนะจีเนี่ยก็ว่ามั่มยามเมื่อจีเทแต่อินักแล้วก็หังน้ำหังลิมเนี่ยงทุ่มดากระปิกแล้วก็สารลีแล้วก็อินักสารกระปิกแล้วก็ใต้แต่ละบ้านเนี่ยงทุ่มสารอินักอยู่ก็ชกซาคุยแล้วก็ตาให้เนี่ยก็เลยจิลิตาสังก็บริลุ่มชันเลยชิคมีอยู่มาไอ้น่ะอินักขยุเลยสัมพังไงจิกุม2019 with Miss Manipur Woman Model Physics with Jane Sampangay ก็เลยจะบามุมันเดอร์สาระจะบามุมันเดอร์จีเวนชิมคุแล้วก็ support ก็สาหับโอเคชิมคุแล้วก็เรียนก็มั่มยาสาจีจีเวน support สาหับก็เว้ก็เลย2021 overall Miss India Federation กับคเลจิลีแล้วก็วาสังเงก็เลยจิลี 5th place ในคุยแล้วก็around society level กระเทอร์ไซด์เฮวีอีเวนต์นี้กระเทอร์ไซด์มีกระจุงจานว่าภาพตั้งวิให้ละจ้าเลย Facebook เลยสังกัดเต็มจิตารัน hate comments แต่ไม่ขนาด support มากสักเลยมีจ้าเลยแบบเมื่ออาทุมเนี่ยจิตาดอาตมจิตาอาตมคราจิตารันอาทุมเนี่ยก็จวนมีอาทุมมีตุยมั่งมาแล้วอีทุมเนี่ยนาวิบังเลยแต่เลยจีสารลองอิชิชุมกรุบินเนี่ยสัตว์อีบังอันนี้มีจีไว้เนี่ยอารีอินเนี่ยที่ได้จัดรัดเลยอาทุมมีบังเลยนะอาทุมมีจวนก็มีมาไงเนี่ยฮิวิทักลีรักช่วยเลยจีฮังโซลันจาโจนั่นแหละโรเบิร์ตไม่ได้นะก็ต้องมีก็ให้มารำเพยจิตเตอร์เทรนซักมีก็ละไลน์ก็ต้องเขาพาขมีวิวังนิ่งชิลากก็จะหิหังอีว่ามิงโซลันจาโจเฮยอีลิชิวเองเนี่ยก็ละ in a upcoming championship 2022 Asian Building and Physics Sports way multiple health sage je Miss Asia le represent India in represent wasage gi ne e upcoming championship wiwang gym le efforts tong kha kala yu atam tong mi sang la ka thala ga ne prepare sa de le upcoming Asia represent wasak ba sak chang la ga ne England le e we diet control diet maintain sa la ka atam e weคุบมีกชับจีฮีอิวขังเรียวฮิลิมิซังแล้วก็งานเดลัยสักละกันร้านนี้จีเวอากายอากาศาด BBA ยูทแดนซ์ละซาจิเทียตังคุลชนาลองนั่นละอันนี้เลยก็ต้องมีดปังลันงานมีย BBA ยูดีวิ President Dr. Wisdom GS นั่นละก็หัง Association จีน่ะมี produce ซาชอนเดคเลนะก็ละอาจจะ National Judge ก็ละ State Judge ละ produce ซาให้เราได้หังโซลิมไอ้น่ะโซลันนี่ละนิ่งกษีพองชอกดะอันนี้เว achievement มังเทกุคุยนะคือขนุกลีหดนากะไฮจดตากะไฮจีวะมาเทมันได้หังก็ละอาจจะวิฮีไอ้น่ะมาตั้งให้อาสาดะ BBA UD President Dr. Wisdom GS นะหังสังรันนี้จิลีโซลันจาโจเวอาวานะกะหังโซลันนะฮิยากะวาชุงระดะมาพนิงสามนะก็ละ association นี่นิ่งกษีละพองชอกะก็ละโซลิมลาจาโจเวอันนี้วันละกะหังอาจารย์ฮอนวะassociation ni la solim la la hi katha line ni kazadli mamaya ngai mada career saya ka trial li selection ko khuyaina now ju potential thailaga ringphana ya association ni ningshia da phongshaga fitness luiram le tangkhul ngala naw hi thada phaikar ko khui hi jajo khani hina Kareli jangda taraka kagatom so khangai phongsho khaira kha ani we trial selection khui ka highway am Facebook le bikini sanglaga upload ka sale comment sakshi lak lak aina kapi khamila shokhaira jikatha ji theilaga marim phalak mana malung watna hawa kachila phongsho ka Assam shong Tirugapong Angred Zakshilak and Lefodale State Jiwi District Tumrada Panga Kaleli Tumrada Kutumli Tirugapong Shokda Milak Hangmatida Kutumka Dali Satsa the Kalena Satsa the Claping Jili Majon Mikawai Shongfula Mutzat Paimada Helicopter Aina Kashagaza Kankana Audio Kwivamilo Gujila Chief Minister Himanda Biswa Sharmana Jizami Haira Assam leader gupong kala ngalei khamin shokta khalei jili mi hangshini da kathumka da thisang hairo Nagon District Police Station with policeman ping kala officer in charge la tir gupong le thisang ka haila chang haira
athumna richum naw pingli kan mi khawai ka sale khai thui hai laga angun ayang thor sam ka phangna Chief Minister Sharma na senior state government officials ministers kala deputy commissioners pingli ngasanda relief aina rescue operations hi khambataya saplungra procedural rules wiwangna da delay masang na pai mara da hanghaira Sacha the Clay Kai Relief Manual, Mawashunga State on Priority Development Schemes, Kala Chief Minister's Relief Fund Wiana, Miplungra Kachila Sarmana Hanga. There are Kapong Wiana, Kakanang Kagaza, Shoki Kachiwang, Health Department, Naranping, Lesaplungra, the Chief Minister Jina Chizumi Assam Revenue Circles, Shaka Magadashini, Kuung, Tingpanga, Shaka, Tumrada Shinili, there are Kapongna, Sacha the Assam State Disaster Management Authority with Pulating Nijitemia. Imphal East Maharaj Kulachandra University Goho State University Aka Semkhawai Manipur Shokarna Machukdale. Ji Semhayaka Manipur Laidakle Manipur University li affiliate Kasa College Tumrada Matiwe Akum Hangshini Shika University Katharjili Wazanghaura the Pau Samphanga. National Education Policy 2020 we Athishuda College Pingji Autonomous Degree Granting College Maningaka University we Constituent College Ngasa Hauki Kichina Ka Ari Honwe Angret Yanglaga Colleges Pingji UGC we Azingli Autonomous Degree Granting Colleges Ngasa Ngasaki Kichi Atam Zanghaura the Hang Jiwiwang Shorkar Colleges Pingji Autonomous Degree Granting Colleges Sada Upgrade Masarang Laka Atamle University we Constituent Colleges Sada Haika Sadarka Sahawachia Lang Meda State Government College Pingchi Manipur University we Constituent Colleges Sada Mahai Paitua Kaja MU hi Central University na Kachila Hanga Manipur le Arriva State University Akamang Thana Manjuri University Leda Government Colleges Pingchi Chile Constituent Colleges Sada Sangpai Ka Thana Manjuri University State Government Colleges Tumrada Chiko Gada Vasanki Kuchi University we Od Kasale Mung Tamara Kuchi Hanga Chiwang Aina State Multidisciplinary Kala Skill University Aka Maharaj Kulachandra University Hoda Imphal East District Li Semsada Kalena Jia University Ji Liberal College Campus Luwang Sangbam Le Kashuna Kawiwang Semhai Sara the State Shorkana Machukdale University Katharji Hagupogli College Makadamati Incorporate Sara the Leya Ukrul we Pedigree College Zangda Liberal College Standard College Modern College Piramangol College Imphal College Manipur College NG College YK College Thobal College Wycombe Mani Girls College Lilong Haurebi College Kala Manipur College Kakching Kono College, SK Women's College, Nambul El Sanoy College, Churachambur College, Lamka College, Tamenglong College, Hill College, Presidency College, Moray College, United College, Kala South East Manipur College, Hipinghi, Maharaj Kulachandra University li incorporate Samangra Dalaya. Taida Kale Colleges, Tharada Panga Chaili, Panga, Thana Manjuri University with Constituent Colleges Sada Laidale, Katay Tharajila, Thana Manjuri University Act 2017 J Amend Salaga, University Jili Sanghaura Dalaya. Parallel postgraduate programs kala higher programs being Kupungala remotely clay, constituent colleges, Shini we campus li, apam we katamnauna, ning kachang subjects atishuda haimirano kachila hanga. Hangda clay Kupungpam we colleges, Shini we campus pingchi, Pedigree College, Ukru, Northeast Campus, Hill College, Tatupi Senapati, North Campus 1, Presidency College, Mutpong, North Campus 2, Tamenglong College, Tamenglong, Northwest Campus, Churachambur College, Churachambur Southwest Campus, Moray College, Moray, Southeast Campus, Kala United College, Jandil, Southeast Campus, Hipinghi Tsangdalai. Ache Ukruli Education Fair Rungmiki da Laidale. NEEC Education Trust na Makok Mida Thrada Kathuruka Education Fair 2022 Ukrul Town Hall Rungmiki Kichina. Fair Chili Kazang Aman Mukhimana. Consult Kasala Kalemai na Samira da Hanga. Career Kakapangwe, Twitter Katali, Majon Mikawai Kala, Jui Kamai Wartam Wivang, Apam, Worshim Kakapangle,
ngachon mi khawai da education fair chuli India kala ayar ngalewe matha makeup kachi colleges universities pingwe mila ungra kazip chili wajang da give la samphang pai application fee swita mira apom chili ngalang da admission da khui pai education loan ko khui lila ngachon mira as exclusive scholarship la leidale education fair chi graphic era ML career point Acharya Hiping hina sponsor sakhamina Chikathar Rani hi Senapati Churachambur kala Imphal la sakida leidale education fair chiwe akai akasada class 12 pass sa ka hai katamnaw ping wiwang English aptitude test la leidale chili mingchan kasali la aman mukhimana test che ajuwi tarik mukada akha ngathor pung thrada akha makhaile hapogra apam la town hall sababamra Chiwi khayui saman khareli lupa thingthara ka khaneli lupa thingmaku kala ka guthumale lupa thingguthumda ngaran mi haidalai kala mi phangale consolation prize mira NEEC Education Trust na makhok mida thrada kathuruka Education Fair 2022 chi acha ukru town hall ngathor pung thara makhai aina hapokda ngazin pung mati aina tangda rungmira Manipur kupungnaw pingwiwang Indian Constitution le mikahai Article 371C khamachut kala ayen chiwi chingum hangphanga kaka machut sada ukrul winobazar le rani khuika haira Rani ji Society for Indigenous Culture and Environment SICE na makhok mida Shanalong Hall le kaziba Yurwe Executive Steering Member AC Masasing Tangwe Kharnauping Women Society Executives Wino Tangwi, Shanalong President Ruth Shaiza, WTR, Ukrulwi, Chaplain, Ngating Mi Zimik, SICE Executive Members Pingna, Kazib Chiliwazanga. Indigenous Peoples Forum Manipur President Ungnao Shangasarna, Legislative Assembly of Manipur Hill Area Committee under Article 371C and their responsibilities Kachiwi Maramli Mekhaimeya. Kapungwi ngale ngohong custom kala identity hi maite mayangna ayen masem pai mara kha kapungnaw pingwiwang cha kapai chi khalata semkhui khawai assembly HAC hoda article 371C hi haimi ka haina kha HAC hi implement masala leida lei ku chi hanga mi haida khle article hi chatna khawai kapungwi MLA pingwi otmurut ka khakhalaya kala athumna thui mathukda Otsa Hai Tharan Article 371C hi kupungli chatna haura Article hina kupungnaw pingwang sovereignty power akhala ngasaya kuchi hi hanga Summer coaching camp chi achuwi tarik makada chi shat aina hapok laga marang July tarik chi ko thang kupsangra coaching camp apamna Pakshi Indoor Stadium Chili train sa high experience khale coaches pingna tamchi thera Badminton coaching camp Apai lam phone the tournament the rungki da lei dalai chiwi medals certificates kala saman ngatai te da ngaran mi hai dalai camp chili wagazang kathem naw pingwiwang scholarships kathala lei da Ukhrul District Badminton Association a kapishoka Maram hi kup mai the khwai organizing committee with convener Sorintan Haureli 7291067989 maninga kho 931 1717543 le ngahanwa paira Choither hongwawi ngale kui khamareli kachikathana ngale lo hai sa kha kachachawi ta khanar ngasara da Choither village authority na kachishat pau samphangdalai aunga we shoi changda village authority na kachishat jile ka hang Choither khuna ngale Ting hikatatha yoshok ka hai male lak mana kachi hi yarili thekhang sakna da hang maram hi ridala chishat ka haina da kapisanga National Highway 37 Imphal to Chiri Chongfu apam ngatei dei dali ngale khamina Imphal chong waki kachi kharam gazat naw sha phanga ka da chongfuli pandalei da ayang zin pau samphanga Chiribom News Network International Awardee actor Kachang Thai Konmaila Chongfuli Panda Khalele Changda Anakahang Atum Sibilong Khu Parak Kongpam Lila Kuthum Thangada Panpama Kashagaza Khanga Chap Tungle Kaika Phasa Marim Phamada Kazalala Arima Samphangla Layada Kachang Thai Konmaina JNND Hanga Karam Chadda Khlaiping Drivers Ping Changda National Highways
and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL we akhawali la hangwa hairang ngalei gala lungkuina shongfu shat khammi ka haije khuthi mi khawai polela NHIDCL na teng hawa da hanga ka Bharadidia company na akap akai sing laga shongfu je thermi khawai saya da ning shi phongshaka ngalei min kham khai da khlei shongfu le panda khlei nei lim gai kon mai ko ho akhanala athume angred phaiji da athum tailak aina kai phun dai bomle panda ko thum thangka haira ga chi hi hangpapama chingshat namaram sa the state level Subroto Mukherjee football tournament ngoson wa haira Subroto kanju thing han mayer nawe under 14 aina under 17 pingwe achu hapogra da leigasana kha gajing magachat hina shangfu machat kapai ngalei khamin hikatha hi shokhau da ngahan ji tarik makakla ngosonwa haira da Directorate of Youth Affairs and Sports na chishat miya Subroto Mukherjee football tournament under 17 shanau pingwiwa July marang tarik thuruk thang hapok laga thrada akathang kupsangra da kakhai kasaji khangache malai mana da department china pawmiya Dr. Helena Eye Care Center opposite Raj Medicity North AOC Imphal Dr. Helena Eye Care Center Li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikathatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment vivang 977 406 5535 li call Sami Pai. Manipur Shokarna eviction drives at the Shimale Luiki Kichi, Pingli, Taktang John Milo, the State Congress Party demand Sahara. Itumna Tepai Ajahon, Hapta, Shokarna eviction drives at the White Thor Protected Reserve Forest illegal shim Semhaigasa, Hung Truk the Chukoka the Paitami Hira. La Chiwitili Imphal Aina Tobal Kongpei. Che Saba SDC Circle Pumlila illegal structures Paitami Hira. Shim Paitami the Kasham Tri Kahai Ping Kachung Kaja local youth clubs aina NGOs Ping na Ngaran commit relief camps li Pamdale. Kaikana Shumkur Tesa Wili Ngayin Zadale Chia. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC with Team Aga President K. Mekha Chandra na Thanda relief camps Ping Chili Wayang Sangmi. Kala AICC Kathana Rahul Gandhi we Hang Pangada Kakhane Kaprazim Sho Angasut Ungushung Kamayon Sada Atumna relief camp Jili Kangachonda Kwivami Hairada Pau Mishoka MPCC Kathana Jina Miping Jili Karajan Kasala Sampangda Atumi Kuchot Kachang Later Kalemaram Ngana Sang Me Hairada Hanga Mekha Chandra na Paumi Pingli Kahang Shokarna eviction drive Kazachi Miping Jili Sang Ngarangda Mahangla Tangkhul Atamang Milaga Raka Kashamna da Ji Pangshap Shijin Kungwina da Mekha Chandra na Shorkali Makamya Pongshaka Ngale Jili Musomran Mapamran Sai Lala Honti Kwai Atam Chada Mipulungi Kachina da Mekha Chandra na Hang Shokarna Micham Miram Makasawi Wang Shimkur Hang Turgda Chuko Kadali Satsa Haira Kachi Hangda Atumli Shokarna Matikacha Compensation Mipulungra da Congress Kathana Jina Hang
Jimang maning la reserve forest areas le patas mikashok shokar officials pingwi maram lila shokar na kasai na kama pampai manada MPCC kathana jina hang Lilong Haurebi College le semi haida khlai relief camp le MPCC team jina kashagaza kala thangthangwi kankhana otping tere rungkhawai tanks la wami hairo kala waithawi relief camps kataili la wayang sangmi haira da paumia Nishari Tangkhul Otmurut Mathada Kasawi Wang Chief Minister Biren Singh na Thobal aina Tengnobal District Police le Saman Mihaira Heron Brown Sugar Semkhawai Factory Moijing Mina Bazar le Shogasa Thobal District Police na Achahon Tarik Thrada Mati Thang Tukhuida Otmanga Chile Maya Khangai Wiwang Saman Lubal Lak Chishat Thobal Police le Mihaira Thobal District we SP Jogesh Chandra Haubijamna District Police Chiwi Muthun aina Samanje Ngaran Khuya Tengnobal District Police nala WY tablets brown sugar kala crystal met lupa 127 crore manwe tukhuida Chiwiwang Chief Minister na Tengnobal District Police li saman lupa lakshini mihaira Tengnobal District we SP B Koleng Mangna Samanje Ngaran Khuya Lat Lushita Achiwi Kamataya Pauping Ogutui fitness ngahanli changgi gi Tangkhul law khanili sok mirani khuikami haira Assam Tergupong Angred Chakshilak haira Manipur Shokarna State University Kathar Shokhwai Sadala Achi pau henang chang haira pau ngana daklai natum sai ko rele ringpha kala khama haya Zimik sho sa seran